Dilolostro YouTube channel. La hi Godini. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Yi tlhele yi suka nakambe exikarhi ka xiyimbeleri Mr Post, Mr Power siku liya Ndlovu na kokwana Afrika lava ku nga malume wa xiyimbeleri Mr Post. Hi ta tsundzuka leswaku kokwana Afrika va tshame va endla nkandziyiso thwi ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga kombisa leswaku va lava leswaku ku va na kurhula exikarhi ka vona na Mr Post. A va ha swi lavi leswaku ku va na ku holova. Nkandziyiso wa kona loko ku ri ka ha wu tsundzuka hi vonini nyana xiphemunyana xo koma. Why vanhu lava va kha va holova special mina na Mzaya i n'wana sesi hi tlulana milenge na sweswi hi swi tlaku so mina kusukela ka namuntlha lava peace a yi fiki ka Mzaya video leyiwani a yi fiki ka Mzaya live leyiwani se mi ta mi swi twini leswaku kokwana Afrika va kombisa kahle leswaku va lava peace kumbexani kurhula exikarhi ka vona na Mr Post. Kambe namuntlha va endli un'wanyana nkandziyiso thwi ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga ku cakanyeteni ka Mr Post xikan'we na DJ Gift Magigwani endzhaku ka loko Hlavu the Gupta ta va humese project ya yena, naswona eka project ya yena ku na risimu ra vutsevu leri nga thyiwa leswaku ri Magwinyana, leyi ku nga beef leyi nga kongomisiwa eka DJ Gift na Mr Post. Se kokwana Afrika va endli nkandziyiso thwi ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va karhi va tseketsela. Nkandziyiso wa kona hi lowu. Ahee minjhani? Hi pfukini. A hi kha hi twa magwinyana kwala. Magwinyana nga malavi mati. Tekele milungu nga malavi mati. Haya. Ku yimbelela swa hlupha sweswo swi nga yimbeleli DJ Gift ta swa Posta vheta ku a ni ngheneleli ka leswiwa i yini sweswo swi nga yimbeleriwa i njhani magwinyana kasi magwinyana nga malavi mati a nga malavi na mulungu wa yena vafana vanhu lava va malavi mati man fuck off na vula mina magwinyana yena a nga hlambi magwinyana na mulungu wa yena vo cincacinca timpahla va tolatola mafurha daswa vanun'wa va hisa lava a nga hembi Hlavu vanun'wa va hisa lava mi tshama mi va tshunelela futhi me ntwalo wa Mzaya loyi loko ni n'wi tshunelela nyana ni ri koho kwala kaya na n'wi twa ku yena mara i va mbale leswaku swimbalo swa kahle mara risema nyana ri kona Mi ta va mi ri ku swi tweni leswaku kokwana Afrika yi dye biriviri la a hi yeni emahlweni. Lavi mati total hayi kwale ka kokwani Chauke ni ta va ni ri kona ta va ni ri bonsara ra Hlavu Okay, loko a vulavula hi timhaka ta ntirho lowu nga ta va wu ri kona le ka kokwani Chauke hi ta tsundzuka leswaku kokwani Chauke a va tivisi leswaku hi vona va nga ta hlanganisa xiyimbeleri Mr Post na Benny Mayengani the President eka gigi yin'we, naswona swi kumeke swi tsandza. Se nxaxamelo lowu nga huma wa swiyimbeleri hi voni Hlavu the Gupta va ta va ri kona le ka ntirho lowuyani, Benny Mayengani the President va ta va nga ri kona. Se kokwani Afrika va kombisa leswaku va ta famba na Hlavu le ka ntirho lowuyani, va ta va ri bouncera ya yena. A hi yeni emahlweni hi vona nkandziyiso lowuwa. Gwinyani kumbe mulungu wa yena loko va lava ku sungula swin'wanyana va fikisa la ni ta va ni ri kona kwale ka kokwani Chauke, ni ta va ni kha ni famba na Hlavu na mabonsara lama man'wanyana la ku protect-a Hlavu a nga biwa phela vanhu va thyaka phela a va na order. Se kokwani Afrika va ta va ri kona kwale ka kokwani Chauke ta va hi ri kona for sponsoring hi protecta team ya hina yi famba yi ri kahle hayi Hlavu nga zi chava ku ya leni a hina me ni ta va ni ri kona hi ya le ka kokwani Chauke ya kona le la ku ya vona vona va magwinyana loko va lava ku ndla swin'wanyana hi leti inkomu. Loko ti ri timhaka ta ka Gazati heli leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel, mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi channel ya n'wina ya ka Gaza.
Okay, ni nghene xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.